Erdgång, det eisen i erdgång til førsk og nattturene. Nekv dømjer om at penger vil ha krauter for å genga tur i nattturene, og alt tuttar fraktest at eiere og festarer av haven kring landet tar mal i egna hender og avsetta til vilderlige opphader fri erdgång. Henta støen alls ikke nøktande, og folk ørskymla. Så her skal et størst arbeid gjørast, vi er skipere og greier i atlan fire, hvordan vi ferast, og hver kan ferast og hei og fjøtlen i førjen. Selv er i fire kvarsmannsratte, vi tar med rattendon og skilton som heter innebær. Tog, gang til nattturene skulle vi hava. Og skiltoner eisne flere. At rafeste omkvarves og natturvern, at ei merkja greit just hver vi trygt kunne genka, utan att skia joralöv, plantlöv, natturn i röver, utan att vara till ampar för det virksomhet som bönderna hava. Om vi inte mäkna hetta, lite vunnet. Og her vil så utgången til kommande atterlien til tarra heimland vi kommande. Tog, om vi ikke mäkna at handa hetta landet til okkar etterkommere i god stande, ja, så kan det være lukka vart som sutt, vi øtlom velstande og øtlom virksomhet i det.